minta ke Allah nga tengah malam bu cek kerja kaje cek kebu cek bu seputong tapan roh cek ke nga tengah malam ya Allah abdina orang apes ya Allah abdina ring putu ya Allah orang tani totok ring gunung nak nung betul kalip takdir celenteran ya Allah tak matur cecak Arab dikak keleruan tak matur ya Allah anak abdina lek ke pangeran patetiaki orang sesai teti sebab nyalamataki abdina mas seneng abdina dari dunia sampai ke akhirat dei lagi nama lolos itu ya Allah lagi abdina terjadi di dia boleh ya Allah sakitnya tuh di sini tinggal makai tak apa juga emas apa juga gedeng bayi anak pak laki nama kita tua kita kira bini kia harapannya utang enggak korban tak ingat ke Allah pas ingat gara-gara yujibi Allah aduh ngarang kok pelan tak jeng pejeng pas rezeki bi Allah ngarang kok pelan tak toman maca Quran pas pamalarat bi Allah ngarang kok pelan tak toman asadekah pas pamalarat bi Allah pas ingat deti Allah apa yang ujian asal tak ingat pas ingat nomor 2 beda Allah apa yang ujian kakula ben panjenengan keng sajen ma ingat asal ingat kapan iuji pas sajen ingat sajen mantap sajen bagus sajen saya engkau aduhan ang durokaat pakun liya rezeki pola cik tamban na teti pampa dang nak tanah solat fulus apa solat duha cek ke niat pese lapas apa jeng pas angkat tanengah Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka apal bu marah tak pejang Tuhan sakan dari cek tingku laku berdaya tengah tekan kapan mare pas entar kakan seng mare kakan deng pas kadepor mare kadepos pakam kamper mare kamper pas al nyedau pas nyedau aku jeng pak laki nale gempang ceke tinggal pandai di pasar dia remas sampai nak baju alhamdulillah kok ya kayak duha bener apalagi tuan natanya kata nide natanya kata drama derem tuan cang lora kendek ruah Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu ya Allah lamun rezeki abdi na di atas langit patorona wa in kana fil ardi fa akhrijuh lamun rezeki ten kula bodai dalam bumi pak keluaraki panyol puaki cekung ten kula pangeran patolo saki padi ten kula pangeran ni ka fil ardi fa wa in kana ba'idan faqarribhu lamun jauh pasemaa wa in kana muksiran fayassirhu lamun malarat pakempanga wa in kana haraman fatahhirhu lamun asal rezeki den kula aram pas pahala laki lamun rezeki wa in kana makduman fa aujidhu lamun asal tak andi rezeki pas pabada akin keje ben maksa ka pangeran cik maksani ya Allah lamun badai langi patoronakin senga pangeran mun jauh bersama akin cik maksa cuma punten mun ka Allah tak hanya mamak maksa keng mun kepada manusia eko cak maksa tadrohman senga ki anak kula jaga mun te jaga bi kula minta ke Allah napa saya kapar lebih sampian tak kira bekal enak mun minta kepada manusia na minta ke Allah nga tengah malam bu cek kerja kaje cek kebu cek bu seputong tapan roh
Cekeng tengah malam ya Allah. Abdina orang apes ya Allah. Abdina orang putu ya Allah. Orang tani totok, orang gunung nak numbe to kalip takdir celenteran ya Allah. Tak matur ceca aran dekat keleruan. Tak matur ya Allah. Anak abdina lek ke pangeran. Petetiaki orang selesai. Teti sebab nyalamataki abdina. Masenang abdina dari dunia sampai ke akhirat. Dei lagi nama lolos itu ya Allah lagi abdina terjadi di dunia boleh ya Allah sakitnya tuh di sini tingkat makin apa juga emas apa juga gedeng bayi anak pak lagi nama kita dua kita kira bini kia harapannya utang enggak korban rabedi tin latin nireng lake insyaallah taala olah ya mun tak tin latin nih sampean tak tin meratin sampean tak abet rabet mun karo ka orang lain po sampean cek peratin na tingkapan ka lake na pas deng peret tak pernah pak iko bengko lake na pak bedi kontak sahid cenci kol dua apa kalako ijak muli tani nang kui bungkona ne orang kolas ne dan molot na jalan tole mararanyal pang sekecil apakah tak tidung boy tak nemu lako tingkapan parlona tibi aduh enggak engkau cek seni kamu reng bini maratin bu ibu untuk laki pas senang laki na papunga laki na insyaallah letak kira bini ki amin Allahumma amin panyaring boleh tepak ke malaikat boleh dari panikah tua akinak foto ad-du'a silahul mu'min doa panikah termasuk senjata orang mukap sekapa orang mukmin itu tidak remah seraboin minta ke Allah bila bina toh ya lagi na paling tua akin najak kalau pai nomor telok tua aki tatang toh mana tua kita tangken sampeyan alhamdulillah Wah kita tangkena ya Allah tatangke abdina ya Allah pakem pangakhir cekena ya Allah bede beri kinta pangeran asar pangeran laki na kurang pentos jepon pentos haki pangeran pintah mun orang ahli atua ki orang lain maka bi Allah sampian tak nang kimin tak urusna sampian tibi bi Allah pekan paringi pada ben seepenta kinding tatangke sampian nyona kita kahaja tetanggana sampian bi Allah ipataka aja sampian atua kita tetanggana bersehat selamat sampian cuken ipa melok malaikat saatua ki sampian ipa kuwa wala kamitlu kake de iya kia kake manter de iya kia kake manter melwa kia serah malaikat mun malaikat pasti manti anapa karena tak andi tu mun kula ben sampian ki malara dari panikah ahli atu aki orang lain ya Allah anang anu gak bisa pangeran parengin kenceng ngaji lebur ngaji abdi nekeng niser kereng sepona pangeran pas adu malaikat walaka mitluk anak kakek manter begusah kiyah cang malah terakhir nikah pula nami kala dapat normal amolot perlu ika keli tretan marakana amolot perlu ika keli panjenengan takut berde sekita amolot cek kalau pain pak ikhlas pakaranah kanjeng Nabi keng ngurmat kanjeng Nabi abe pada ben panikah abe reng putu abe reng kotor raja tusak pola oleh barokah kanjeng Nabi abe teti orang seselamat ku aku etak
Kubi kanjeng Nabi, petaka kamma kanjeng Nabi minta lah norok banyak tanya kakek. Punten baleoning kaso. Amin Allahumma. Amin. Ika barokan kanjeng Nabi tetice amolot polan tatangke. Amolot. Banyak apa tak banyak? Amolot king todus katatang. Amolot polan tatangke na amo. Ampun rogi bu, tadi beles sesampian mun sanika beles dulu saya dari Allah tak oleh barokah Rasul. Apa? Jaringan amolot king margana tetanggana amolot. Tak amolot dah kakek. Aslinya tak padandi engko karo jaringan tetangga amolot make cetak ke soko, make soko ke cetak. Mun tempong todus engko awak mate masuk neraka. Kujuk bon mate masuk neraka saking tandeng todus ampun tretan. Pak ikhlas abdina amolot keng ngormat kanjeng Nabi pola oleh barokah kanjeng Nabi keluarga laki anak manto kompoy piyo bi Allah paringi kacumperan barokah kanjeng Nabi dadi cek gara-gara deureun ya deureun cek kalau pai deki pas cang lora pak ikhlas karena Allah langsung dia apa berkat tade nasihat tade buah tade der mami amolo dia anika seikhlas karena Allah ya kaleroki ya tretan sampian tak andi nilai sedekah cuma cek terlalu berlebihan mun amolo te ocol dena ocol samam Puna cek keng karana geng si cek keng troya lemah bumi mulatan di sarwa raja kana berkat mewah bede sarung ngapereng bederian na pas anggo wah bangga pas sombong akhirnya tahun dateng tempo nata andi karo ladung kedung mewah todus munta mewah nikah akhirnya ternyata lamun iyo col sabiasana tak taker cetak to dus polan mangken orang amolot osom cungje rajaan bodo berkata serajana pada ben abak sasaan rok video bodo cek wajon keng gula kita teman memuncak keng nemu langsung gula pas neng ide dem minta osong ke Rahman bin Nidin osong kita mole male temu Arya bungkol tabu kembung mole mekol aja pak takut seta andi tero amolo takiyani sertretan mun pah biasa pada ben panikah sedi tandi rongoca engko tak bisa amolot setia apa tudus tang berkat ni kini ipakuak engko teti mun tak cungecungan sadejeran tak amo mun pada ranta amolot insyaallah sateje pada oleh barokah kanjeng Nabi mi pola cocok kala bentuk guna kanjeng Nabi antah ma'aman ahbabtah kakek ku aku bekal papolong kala ben orang seekaleburin bika lamun estok cinta ada kanjeng Nabi insyaallah apolong ben kanjeng Nabi iswarga ne ipon Allah amin Allahumma